Poznato je da u današnje sve prisutno prikupljanje informacija i podataka, te maksimalna mobilnost i zahtevi da se pristupi stvarima i informacijama u svakom trenutku upravo dovode do Internet of Things ili kako bi na našem jeziku rekli interneta stvari. Sauter je upravo kombinacijom primjene tehnologije Industrije 4.0 i smart home aplikacije stvorio building Internet of Things i time omogućio integraciju Sauter smart senzora i ostalih smart uređaja, kao i integraciju uređaja za merenje potrošnje energije. Svi ti podaci se analiziraju i prikupljaju u cloudu gde se vrši daljinski nadzor i upravljanje. Dakle, prikupljanjem tih podataka u cloudu omogućava se pristup u svakom trenutku tehničkom osoblju koje održava tu zgradu, kao i pristup podacima o performansama zgrade koji su bitni za donosioce odluka, što bi značilo da vlasnici zgrada i operateri imaju sada više mogućnosti da donose bolje odluke o poboljšanju komfora prostora u kojima se boravi u zgradi i korišćenju energije u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Htela bih ovde da napomenem da smo u današnje vreme sve više izloženi učestalijim hakerskim napadima i da moramo da vodimo računa o tome da ti podaci koji su prikupljeni u cloudu ne dođu u ruke nekoga ko hoće te podatke da zloupotrebi. Sauter je iz tog razloga razvio novi koncept za zaštitu integriteta podataka, Sauter automatizacionih stanica serije Modulo 6, a koji sadrži patentiranu blockchain tehnologiju, praćenje integriteta podataka svake automatske stanice, zatim otkrivanje nenamernih ili namernih za izmene podataka i te vrši trenutnu obnovu originalne baze podataka. Sauter Modulo 6 serija opreme takođe i poseduje Cyber Security sertifikat. Možemo na kraju da kažemo da je od suštinskog značaja za budućnost da jedan sistem za nadzor i upravljanje ili building management sistem bude skalabilan, da ima funkciju izveštavanja i da može da se integriše u IT sistem same zgrade. Upravo Sauterov softver koji je baziran na cloud rešenjima i zove se Sauter Vision Center, sve ovo o čemu smo pričali i ispunjava. Moram da napomenem da smo mi zajedno sa 6 kompanija osnovali Savet zelene gradnje u Srbiji 2011. godine kao pioniri zelene gradnje u to vreme. Naši inženjeri su završili potrebne treninge i od tada pa evo do danas smo realizovali mnoge projekte koji su prošli kroz proces sertifikacije prema raznim green building sertifikatima i standardima, kao što su LEED, kao što je BREEAM i kao što je DGNB. Ovde možemo da vidimo zgradu koja je sertifikovana LEED-om, to je Ušće shopping centar, jedna od naših referenci. Mi svakako kao kompanija možemo da pružimo potrebnu tehničku pomoć, inženjering i tehnička rešenja u domenima koji su naša oblast interesovanja i poslovnog delovanja, a to je ušteda energije i kontrola kvaliteta vazduha. Smatramo da su i jedna i druga oblast veoma značajne za sam proces sertifikacije zgrade. Pa Industrija 4.0 i digitalizacija otvaraju dosta novih mogućnosti. Smatramo da je digitalizacija u poslu koji zovemo building automation ili automatizacija zgrada ili smart building veoma malo iskorišćena s obzirom na potencijal koji pruža. Mi svakako nastavljamo da se razvijamo u tom smeru, da radimo na razvoju novih softvera, da ulažemo u ekspertska znanja naših zaposlenih i to je svakako nešto što je neophodno da se postignu ciljevi koji su zacrtani u pogledu energetske efikasnosti i redukcije emisije ugljen dioksida. Kao kompanija koja je najduže aktivna u ovom poslu na našim prostorima, uvek znamo da saslušamo potrebe naših klijenata
i tako im izađemo u susret sa predlogom rešenja bez nametanja naših. A ako pričamo o budućnosti, tu je pre svega presudna vizija, to jest da pokušamo da sagledamo kako će budućnost da izgleda da bi bili u stvari spremni za nju.